Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Амансыңарбы? Туугандар, бүгүн Жалал-Абад автоунаа базарындабыз. Бүгүн 28 май. Жалал-Абад автоунаа базарында ушундай болгон көрүнүш, туугандар. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар, видеого лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Мына туугандар, Chevrolet Cruze үлгүсүндөгү автоунаа. Ава жылы канча экен мунун? Жылы 2011. Жылы 2011, Ошский регион ба, регион? Ошский регион. Жылы 2011. Объему канча экен булардын? 1.6. Автомат коробка. Автомат коробка. Расход канча болуп калат ошондо? 8-10. Мына туугандар. 2011 жылы. Арчагынан тартып көрсөтөм сиздерге. Акчасын канча деп атасың мына? 400 миң сом кеми бар. Телефон номер айтабызбы? 0770 0770 48 84 жоқ 48 84 24. 48 84 24. Машина кайсыл жердин машинасы? Машина Корея. Корея. Жок, сиз өзүңүз кайсыл жерден болосуз? Ошо Жалал-Абадтын өзүнөн эле. Андыктан туугандар, телефон номери чалып байланыш берсеңиздер болот. Toyota Alphard дедиңизби бун? Toyota Alphard. Жылы канча бун? 2003. Свежий перегон окшойт бул, а? Свежий перегон. Toyota Alphard. Арчагынан тартып көргөзөм сиздерге. Мына туугандар. Ички салондорун азыр тартып көргөзүп кетейин. Мына туугандар, коробка автомат. Объем канча болот ака булардын? 2-3 объем. 2-4. Ички салондор туугандар. Трансформер дейт, синалары бүт айланат дейт. Акчасын канча деп атасыз булардын? 8500 доллар, Долларга 8500 доллар. Мына туугандар. Потолоктору. Телефон номер айтабызбы ака? 0771 10 52 46. Машина кайсыл жердеки ака? Машина Армениядан келген да. Армениядан келген свежий перегон. Сөзүңүз Жалал-Абадтан эле болосуз, а? Андыктан туугандар, телефон номери чалып билсеңиздер болот. Daewoo Lacetti үлгүсүндөгү автоунаа. Жылы канча экен ака мун? 2004. Жылы 2004. Объем канча мун? 1.6. 1.6 объем, жылы 2004. Автомат. Коробка автомат. Азыр арчагынан тартып көргөзөм сиздерге. Мына туугандар. Акчасын канча деп атасың? 250 сурап атабыз. 250 миң сом сурап атты. Коробка автомат. Салондору туугандар. Газ, бензин дейт. Телефон номер айтабызбы? 706 0706 48 48 06 82. 06 82. 48 06 82. Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаа туугандар. Объем 2 болуп калат да ошондо. Объем 2, жылы 2001. Телефон номерлер туугандар. Акчасын канча деп атасыз акам? 300 миң сом, 300 миң сом. Тартып көргөзөм сиздерге. Механика левый руль. Руль
Sol жақта. Кетіп олар. Honda Stream. Mercedes Ешка дейді тағауыз. 2 объем плита мотор дейді. Универсал. Ошқа қатталған екен номері туғандар. Ішкі салоны. Ақшасын қанша да отасың екен? 220 мың сом. Кеме бар бұл? Кеме бар. Телефон номері айтағыз ба кен? 709 14 88 48. Део Nexia. Жылы 2004, объем 1.5, расход 7.8 дейді. Телефон номерлер туғандар. Ақшасын қанша да олсың сен, әке? 160 мың сом. 360 мың сом. Ақшаның тартып көргізің. İçki salonları da onlar. Elektropaket. Patologları, salonları. Hyundai Terecan. Evet onlar. Hyundai Terecan. Объем қанша екен әке бұл? Объем 2.9. 10 литр сағар кейін. Дизель бұл бұл, а? Дизель. 117 дейді. Жылы қанша екен бұл? 2002. 2002 туғандар. Жауық па екен машина? Коробка автомат ұқсайды, а? Зор машина. Evet onlar. Multirullar var. Коробка автомат. İçki salonları жақсы. Telefon номері de көрсетіп кетейін. Telefon номерлері туғандар. Chevrolet Aveo транзит номері туғандар. Чисто корейский дейді. Chevrolet Aveo. Salonlar tuğanlar. Mekanika. $200.000 so'm kemi var deydi ağız. Rossiyadan kelgan koreyskiy mashina deydi. Жылы qancha ekan aka bun? 2006. Объем 1.2 deydi. 1.2 o. Объем 1.2 deydi. 200.000 so'm kemi var deydi. Chevrolet Aveo. Motorları tamam. 5 yıl garajda turgan машина. Garajda turgan машина. Telefon nomeri aytamiz aka. Xoloslar olsa çalat da. 0222 0222 15 99 46. 15 99 46.
Onlar Lada Priora. Үлгісіндегі автомобиль. Telefon номерлері екен 556 20 20 22 дейді. Жылы қанша екен ака мұның? Қанша? 2009 дейді жылы. Жылы 2009. Объем қанша болып қалады ака ошонда бұларда? 1.6 объем. 2009 екен туғандар, ішкі салондары. Салондар таза, жақсы. Механика. Ақшасын қанша сұрап атасың ака? 190 мың сом. Кем болады да? 190 мың сом кемі бар дейді. Devon Nexia туғандар. Жылы 96, объем 1.5, расход 7.8, коробка механика. 110 мың сом дейді. Телефон номерлер туғандар 774 57 19 11. Состояниясы жақсы дейді. Ақшаны тапқыр дейсің. Құла тұрған жері жоқ пока. Только айдаш керек. Ішкі салондары туғандар. Тағы бір Devon Nexia туғандар. $2004 1.5 объем, бензин, коробка механика 140 мың сом. Телефон номерлер көрінмей қалып тұр туғандар. 0504 007 004 дейді. Салондарын көріңіз бітейін. Неге туғандар. Салондары. Toyota Yaris. Номері да өзгөчө екен. Жылы 2001, объем 1.3, расход 5.6 дейді, коробка механика. Телефон номерлер 755 мың. 30 68 77 дейді. Салондар туғандар. Ақшасын қанша доғдасың ака? 250 мың сом. Кем бар да? Кем болады. Chevrolet Lacetti туғандар. Краскасы родной бака бұн? Краскалар родной дейді. 5 жылдан бері? 5 жылдан бері өз-өзімden өздейді. Жылы 2008, телефон номерлер. Обмендағы бар бәк, а? Обмен бар, Сервиста машина болса. Минивендер болса? Машина болса. Ақшасы 260 мың сом бәк, а? Нақ болса кішіне кемет бересіз. Нақ болса кемет берем дейді. Варианттардағы бар бі? Варианттардағы бар екен туғандар. Ішкі салондары көргіз беден. Шағырды үйде машина. Коробка автомат. Matiz 2 ошонда бұл? Matiz 2 туғандар. Жылы қанша бұн? 2006. Жылы 2006. Объем қанша бұн? Объем 0.8.
Акчасын канча сурап атасың, ака? 110 миң сом. Пробектери. Ички салондар. 110 миң сом. Телефон номер айтабыз бака? 0501 менен 44 77 00. Тико тугандар Жалал-Абад автоунаа базарынын алдыңкы Тико экен да. Жылы канча ака мунун? 98. Жылы 98, объему 08, а? Акчасын канча сурап атасың, ака? 140 миң сом кеми бар дейт. Мынакей тугандар. Акчасына жараша экен бирок. Ички салондору. Стойкалары. Лонжерондор таза бака? Лонжерондор таза дейт. Телефон номер айтабызбы? 72 менен. 0772 менен 68. 68 48. 48 60. 60. Мынакей туганда Тико алам деп жүргөндөр болсо чалып келсеңиздер болот. Матис тугандар. Матис 2 жылы 2005, объем 8 дейт. 5-6 расход. Телефон номерлер тугандар. Электропакет дейт, гидровилка дейт. Ички салондору. Матис тугандар. Жылы 2007, объем 08. 130 миң сом дейт, телефон номерлер тугандар. Ички салондору. Дагы Матис 2001. 125 миң сом телефон номерлери. Ички салондору. Honda Servi. Жылы 98, объем 2. 330 миң сом телефон номерлер. Ички салондору. Кожаный салон экен. Коробка автомат. Toyota Camry. Жылы канча экен ака мунун? 2002. Объем 2.4 тугандар. Акчасын канча деп атасыз ака мунун? 450 миң сом. Коробка автомат. Телефон номер айтабыз бака? Телефон номер экен доонар. Не, 110 тысяч. Вента тугандар. Жылы 93, объем 1.8, телефон номерлер. Акчасын канча деп атасыз ака мунун? 110 да атабыз, ками бар, кичине чөп.
110 ming so'm kemi bor deydi. Javob aka. Mashina javob ekan. Eski salonlarını bir göstereyim hazır. %10 ming so'm kemi bor. Bugun mashina bozorda tug'anlar mashina az. Nega tug'anlar labo so'ragan. İzleyenler var. Telefon nomerleri. Gaz deydi onlar жылы 2011 ekan. Aqsaсын qancha deb o'tasiz aka buni? 300 ming so'm. Gaz, benzin aka? A, только gaz bu. Benzin yo'q ekan onlar, только gaz deydi. Mashina javob ekan. Tuğanlar anlıktan keyingi çıkarılışqa çeyin salamatla qalыңыздар. Videoga like basıp dostlarınızlar men bölüşüp ketingizler, salamatlanыңыздар. Көңіл бурганыңыздар үшін чоң рахмат.